स्टार करके डॉट करके facebook.com जो भी वेबसाइट उसका यूआरएल डाल दीजिए। ओके, यहाँ पर ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके दैट्स इट एंड ओके। आप देख सकते हैं कि एक पॉलिसी एक रूल्स बन गया है। अब क्या करेंगे, हमारा जो भी क्लाइंट है उसमें एफबी ब्लॉक करना है, तो उस क्लाइंट को मूव करके हम उस ग्रुप में डाल देंगे ब्लॉक वेबसाइट करके। जैसे ही ग्रुप में डालते हैं और पॉलिसी अपडेट करेंगे, हम यहाँ पर अपडेट करके रन कमांड अपडेट करके एटलीस्ट रन अ कमांड टैग ग्रुप अपडेट करके यस। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्या मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पर, तो टाइम उसमें लगेगा कि तो आप देख सकते हैं। जैसे चेक करेंगे mùa thơ piano chỉ lu xe thâu hàng lời chỉ vừa to có in tròn đời và cho tua đời đâu cũ xưa kia đi ta cho ba tu inu tư piano chùa in lung si chỉ yo chùa tu hoa tu si do lu ti pu lu chữ nhỏ trong đùa đa Duna Rusia Tunan Kulu Yo Tư Phụ Cho Sư Tu Yo Mu Thọ Tê Thôn Du Lo Yo Đuổi Rau Chi Yo Thọ Thơ Thia Ua Có Thu Mô Li lô cứ trời đời có xuống đi lô cứ qua đâu còn gì nhìn lông xia từ nàng cũ chua cha dù mò lú xia lùa nô xia tu chua lon chế tua chi tình mùa chế yo to có ý học to to tua cua chỉ xua khó mua mà scenarios where we can use this is we want to allow one website and blog on others. For example, we want to allow scenario.com to block all other websites. Second scenario would be when we want to block websites and we want to allow all other websites. For example, we want to block the social networking sites, Facebook, LinkedIn, any other, and we want to allow all other. Now, lung xia tu nên cũ yo nu tư côn cho xia tu yo mu thọ tê thôn du lo yo đuổi rau chi thọ thơ thia ua có tu mô li lô bơ trời đời có xuống đi lô bơ qua đâu còn gì nhìn lông xia tụi nó cũ chua cha dù mò lú xia lùa nô xia tu rồi lon chế tua chi tìm mùa
chế dùa to có ý hậu phương to to tua cua ý xua có mua mà ý As we will be using the browser, in this case, dùa to có ý đoàn đời gà cho tua đời đâu cũng có mua mà ý other fields are the description. You can specify the size of this file, iexplore.exe, last modified, year, date, month, file fingerprint. This is one of the important field in here that we need to consider. We may have some smart users